Buenas un saludo para todos hamza Guanajuato. Guahu y amigo mizo, y tetlon mizo, zani vecinon mizo, as Cody San Nicolas Lesama. Anayon eega estina video, esta hudingo Guam, para hututuhun basic training, gi Lackland Air Force Base, gi San Antonio, Texas. Pudeno na rason, ti para bahu famega video kada semana, hasta ki matuzo tatlo Guam, gi Oktubre. Buenti mentras uneega estina video, ma-fwet sadzo tumo gui push-ups. Lo syempre maule ki experience ko gi basic training. Zagigun matuzo tatti, pahu famega video siya talo. Persasta, undang klu na si Diyos makasi para todos hamzo na ega estina video, sa estina vlog. Sapot ma-train zo para bahu membro gi Air Force. Adios, hasta ki manalihi talo. So, por favor, tazuzuti. Sa ilang wahita Panu iguinayta Sa pogo manhihita